kuthiwa lana i-function f of x iveziwe la ngo-green ngoluhlaza ebese bathi i-sliding purple window lento ephephule bathi i-sliding window iveza i-section noma upiece we-antiderivative ya f of x iveza upiece we-derivative ya f of x ebese bathi ke le sliding window yona i-corresponda phi ne f of x eyamuphi u f of x lo vezwe la uma simbuka ke lo sliding purple window siyabona ukuthi uqala ube une constant positive ebese uba ne constant negative siyabona ukuthi nanti constant positive yethu nanti ebese siba ne constant negative nanti i-constant negative leya kodwa kuna constant positive ngakho kusho kuyona phela impendulo yethu leyo bese la kune constant positive kodwa i-constant negative ayikho akukho kune constant positive ne constant negative la yabona ukuthi either kune constant positive kuphela noma ne constant negative kuphela akukho kunako kokubili la kushuthi asina sothi no solution akuna impela futhi no solution asiqhubeke senze isibili nakhona bathi function f of x iveziwe la ngophephuli i-sliding green window ke manje i-derivative ka x f prime x sobheka kuthini ukuthi i-function ihlangana phi ingenaphi la siyabona ukuthi qala loko green uqala kube very negative kuba negative kakhulu lapha ebese kuyanyuka kube positive impela so masiqala la kuloko ku-negative kakhulu siyabona ukuthi la engibeke khona lokho kungaphansi kwako nako kuqala kube negative yabona ebese kuyanyuka ebese njengoba kunyuka nje kuqale kuthinte lapha ku-0 uyabona ukuthi ne-derivative yethu iqala ngokuthinta u-0 nayo uyabona impela futhi impendulo yethu iqiniso lana ke function f of x ivezwe ngo-green sliding purple window ke yona iveza i-section ye-antiderivative yale function simele sibheke ukuthi ingenaphi ke le antiderivative masiyibuka ke i-function yethu lana siyabona ukuthi mayiqala iqala ku-positive kodwa yehle constantly ine constant decline noma getting more and more negative iya ngokuya iba negative iyehla ebese ifika ku-0 ebese futhi isuke ku-0 phinde yehle futhi iqhubeka ukuba negative nanti ehlayo yabona ukuthi iyahlala nale esimeni ngaphezulu kwayo lapha i-purple window le nayo yehla ebese naku ke la ithinta khona ku-0 lapha ku-x equals 8 kufike kube la ithinta khona ku-0 ebese iyaqhubeka iba negative yabona ukuthi la isuka ku-x equals 8 yahle iye lapha ku-x equals 10 ukuthi iyehla lapha ibu negative 3 ekade iku-0 ku-y iyona ukuthi sibo ngempela impendulo yethu eqiniso saqeda